دەم باش بۆرێ مامۆستاکەنەوان مامۆستای بیرکاری ڕەفع دەها. ئیرۆ وانەیەمە سەر هێزە خالەکێش بەشە دوویەم لێبەریم دەستوورکرد بە وانەیە خۆی داوی تەوەریال سەر نیڤەکە گۆشەکی بڕبوو. لێر دەماگۆ سێ گۆشەک جەم هەبێ و نیڤەکە گۆشەیەکی ئا بە جە نا. تەوەریامە چ دگۆت؟ دگۆ ئا بە بەلاوی ئاجە یەکسانی نا بە بەلاوی نا جە. لێر تەواری سەر هەردوو کەنارا بوو و سەر هەردوو پارچەیە نیڤەکێ بە گرێدای. لێزاگۆنکی دی هەم کارن ji vir derxin diriyana wek heviya sê goşeya de ji bo dirêjahiya vê nîvekê a ne yeksanî dibin kokdamê de hevdana herdû kenaran derxistinî hevdana herdû parçeyan. Mînak ez vêjim ku ev şeş be, ev çar be û ev nayek sê di duanê. Wê demê dirêjbûna vê nîvekê dibe cem şeş hevdanî çar derxistinî do hevdanî sê yeksanî بیست و چار درخستنی شش یکسانی حجده حجده جیم بدا هورینن درتکبه نه هفدانی دو یکسانی سه کوکدام دو. وانه امینو سر هیزا خالکه اف هیز شخاله را چلو تی نشان کرد. اگر بازنک جمع بی ناوەنداوێ ئۆ بە ئا خالەکە دوێت تەقالەیەدا ئف ئا ئەم دژنێدا هێزە خالە ئا ئەف هێز گۆری ناوەندا بازنێ بوو هێزە خالە ئا گۆری ناوەندا vê بازنێ یەکسانی ئۆ ئا دا درخستنی را دا را ئەمزان نیڤەشکێلە بازنەیە. پێشاگرتنەوە ئەف ئاکانی سێ رەوش ji vê a re hene dibe gujderdeveyî bazin bê û dibe ser bazin bê jî û dibe di nava bazinê de bê. Sê rewş cem hene yek دو سه. اگر آل بربه و هاید سر بازنه بخوابه و هاید نابا بازنه ده دور ده هیزه خاله آ دماغم درخن و درکوه صفر مصدر دماغل سر بازنه بی دردکوی صفر خواه دماد هندروی بازنه ده بی اف هیز دردکوی هجمارک نیگاتیف. دور دست چه بدست دخم گوتشه ندابن مجی سکارم دریا وردن آسکم به اف خال کوده ده آنجی سکارم دریا ویده درێژبوونا ئەو ئا دەرخمیان ڕە دەماگۆ چ نەدی ناس پێر هەبن میناکەک. دوێتە شەیەدا ئاگۆم ببن بەرە تەشە نەبێ بم ناسکم چلۆ ژێ سوود بگرم. ئەگەر ژمر بێ F صفر A یەکسانی شەشە
را چ قاسم اف صفر شش اف صفر یکسانی ششه را چ قاسم دما زورم زاگۆنا بێدەین یەکسانی ئۆ دام دەرخستنی ئار دام لەبەر چاگوتنەوە ئف صفر جەم هەیە شەش را جەم نینە و ئۆ ژی نینە دنە ناس چێ نابن فەلڤرم چ ناس دکن دوێ دو تشت مر هەبن ئالی کار ئەگەر ئۆ ژی دا بمن ئەم بێژن یەکسانی ده وێ دەمێ زۆرم بجێهکم شەش یەکسانی ده دام بوو سەد دەرخستنی ئار دام ئار دام یەکسانی نۆت و شەش وێ دەمێ ئار یەکسانی کۆکا نۆت و شەش میناکێک دی چارەکن دەبێتە شەیدە بەرە خاڵەمە بێ جارێت هەندر دەبێت ئەگەر ئار چار بە و هێزە خاڵە گۆری نابەندێ ji ber hundirû de ye vê hejmarek negatif bê bera negatif didobî ar dirêjehiya o çend e vir şagirtnom çi dibînin hêz danema nîveşkêla bazinê jî danema dirêjbûna navbera nabend û xala de ji me dixwaze em werin zagona xwe یەکسانی ئۆ دام دەرخستنی ئار دام نێگاتیڤ دۆ یەکسانی ئۆ دام ئەم ناس ناکن دەرخستنی چار دام بوو شازدە ji ber vê yekê ئۆ دام یەکسانی چاردە wê demê ئۆ یەکسانی کۆکا چاردە ئەم وەرن پیڤانە گۆشەیە لێ کیژا گۆشەیە چ تەشەیە دەیە گەلۆ سێ گۆشە دەژمە دixwaze یان تەشەیەکی de ev bazinê ve girêdayî ye di zagonca hene van we hevre nas kin ser bazin û pêvek û rastek ya got vê bazinê qetênê pêk tê yek jî ئەگەر خالێک ji derveyî bazinê bê me ji vê xalê pêvekek çêkir û yek wê bibirînin em pîvana vêdigerin şagirtin em zanin dema got گۆشەیە من سەر bazinê bê yan ser navendê bê گۆشەیە derdorî bûn yan jî گۆشەیە navendî lê li vir ev گۆشەیە ji dervetê dema ez bi her du rastekê xwe bimeşim ez bimeşim yek li vir hevê kevanê ji vir nîşan dike kevana em û dema ez bi her du xala bigihînim hev vê kevana dî ji mir nîşan dike zagona pîvana yeksanî nîvê hevdan derxistina navbera bi her du kevana de em kevan derxistinî em ne lê gelo dema got ev
یا هەفبڕینێ ئەجیب جۆر دەبم داوژی ببێ پێڤەک وێرە و شاد دووە جەم دەرکەبێ. ئەف پێڤەکەک زەڤێژی هەلدم ئەوژی دابێ پێڤەک. ڤر چاکردنەوە ji herdû xalên me ev kevan pêk hat. Dema ji her du ka bigênim hev biguherin ev kevan pêk hat û li vir ev kevan pêk hat. Dîsa pîvana vê goşeyê a yeksanî nîvê vê kevanekê ji ber ku meznin karin tîpekê li vir zêde kin. Kevana ma dana derxistinî kevana ma na. Ev dema ku goşeya min ji derveyî baznê bê û pêvek û rasteka hevbirîn yan jî her du pêvek bin dikarin vê pêk bênin. Ka mînakekê bi hev re çarekin vir şagirdê menî delal. Pirs dibe di teşeyê li jêr de em nirxê têta bibînin. Em bînin ku têta ji vê kevanekê danîne. Pîvana wê dixwazim. Lê çi dane me da jê sûd bigirim? Pîvana vê goşeyê danim hew. Ez bînim ev goş di navbera di pêveka de ye. Ango skarim ji vê zagonê fê dikim da skaribim nirxê têta dapa. Em bibînin çara. Zagon dibe nîvê kevana bana me derxistinî kevana ba me. A pîvana wê heftê pille ye yeksanî nîvê vir şagirdinov her du ba me nas kir û ya gum lê digerin. Têta derxistinî têta. Lê gelo ba na me bi ba mere tebahî mane bazinek sax ji mir nîşan dikin. Ev bazin sax e. Pîvana wê sê sed û şêst pille ye. Ya ku ji mir nîne cem nenasa wê bi têta vegirê din ha ev e. Ev kevan tev sê sed û şêst derxistinî têta ye. Ev bû sê sed û şêst derxistinî têta. Ew jî bi têta ve hat girêdan ji bo bimîne nenasek tenê li cem e. Ez cih kim ji vê dila bana me bû sê sed û şêst pille derxistinî têta. Ev nîv hevdanê vir bû sed û çil vir bû sê sed û şêst derxistinî dido têta bû hevkêşeya ji pilleya yekem nas li alîkî û nenas li alîkî. Do têta yeksanî sê sed û şêst derxistinî sed û çil dimêne di sed û bîst. Wê demê têta yeksanî sed û deh pille ye. Em mînakek dî bi hev re çarekin çitê got dane me kevana dana sed û şêst pille ye. Kevana bana şêst. Pîvana a ji me dixwazim.
الفر شاگردên me em çi bînin divê te şeyê de goşeyek ji derveyê bazneya ew goşa navbera pêvekê de ye û rasteka hevbirînê ji bazin re em guhkarim zabûna xwe yekê pêk bînim ji ber vê yekê a yeksanî nîvê kevana da na vir şagirdno guhkarî tîpek girî ji zêdekê ti pirsgirêk nîne ji bo da ha na ti pirsgirêk nîne lê li vir ji ber ku ev diyar e dana xuya ye ev e derxistinî bana a yeksan sed û şêst derxistinî şêst pile a yeksanî nîvê sedî wê demê pîvana a pêncî pile em gihan hîndariyê vê beşê ev ma lêkolîngin serê bû karê wey malê ji bêhêvîman serê bixetin saeta we xweş ta wana were û mênin kêf û xweşiyê spas